Usamla Ridim Telang, Usamla Kasi Batang Marway, Buyurung Haka North East United FC. Kebadi ke tim kebai lekai ha Indian Super League. Kebadi ke jin lekai kebai hekdo ha India. Layo pan-penpau, kajing sukeman. Menyoi lekai biang ha Jawa Hanal Nehru Stadium Polo, Shillong Lashai Kesni. Ke Arpunutrik Nailar Arajar Pusau. Hadin Sansnem, Baulami nakatim ke baju lekai ke Shillong Lajong FC. Uridim telang ublawan poi Shillong rengkat kirang lekai North East United rengkat ukuj. Habai kenduk bakinong tok kubor. Mentak kesni, lepan pau kejeng sukman banyak lekai biang Hamadan Polo. Hajin Sansnem, Baulami na Shillong Lajong. Sansnem mensyuang lekai Hamadan Polo. Habang nadon bat ke Shillong Lajong. Balasai kesni, kendai kesin ke Benengkong. Bang kon persya ya ke Shillong Lajong. Kebang ngala don mensyuah. Long uridim telang. Lepan pau bagajing ikun na syai kelong kebecuat namar. Kidi kitim berartli. Kidai na North East. Bat kilong syai kitim kibak lain bor. Hak ni kejil kai duran kop. Wadlah. Uridim telang. Kampun sen uyok mi hadin belawai syiteng. Kajing lekai. Hakini kejing lekai beladab. Henry la sutu bak North East United. Kan penyeng yu nadu dang sedang. Kajing lekai. Lasai kasni keposan berjajan met kenang bakin yo kajing kersian kepura. Nak kipajba cukan nong ba Shillong. North East United kebaju lekai ha Guwahati ha Indian Super League kebadai try dok tengshop ke film Bollywood Ujan Abraham. Berkenai ke tim kendai kesen ke Benengkong bahkan lekai ha Shillong. Lasai kasni ha semifinal ke Duran Cup Arajar Pusau ke Shillong Lajong FC kebadai ke tim I-League kalaban penlim ya ke East Bengal kebadai na Kolkata kebadai ke tim ISL ha ke quarter final. Bat kalayo banyak kait marsikol. Haka first round. Bat ke FC Goa kebadai ke tim ISL. Belasai kesngi kirang lekai Shillong Lajong. Kin hab banyak kun tengek. Banjob ya ke North East United. Kenal makan pois ya ke final. Kebenlong ha Kolkata West Bengal. Kebadai haka Laipui Terik mentau benai. Kini kejil lekai semifinal ha Shillong. Kelapan ki mensimlut ya barok ki pajba ke jela. Pajba ke leg up tiket na du nyebaje mestep men hak kesni sajan. Arsni shwawan pelong ya ke semifinal. Wat lada ke tiket na sedang bandi hak kapor arba jajan met. Henry ki pajba ki badu tiket kalong palat te ki pawajar ngot. Kalong bapla ke ba kini ki pajba ha ki yang lain. Kim syam nating ya ke jeng hap muslab bajur. Bet kim syam naki wat la pra duk ne kenta ki yang lain. Tang banyo tiket. Kirang lekai ke Shillong Lajong FC ke bagi pajba ke justenat ben perta. Na jaga syong habaki lekai kilong uhardi nong beri kapten. Prangki buam ubedai perang lekai bukan sai hawing. Bat arngut kirang lekai ke betuit na Brazil. Ngidon jikerman ba ke Shillong Lajong kenyo ban ra ne ban job ya ka North East United leng ba ke jing Christian ke pajba ha polo lasai ke sengi kumba ke pajba ke la Christian hakine ke sengi.